I pozdrav svima pahuljice. Šta? Nemojte da me hejtujete. Šta ako vas zovem pahuljice? To ime mi se zbilja sviđa i zvaću vas pahuljice. Vi ste od sad pahuljice. Ako vam se sviđa to ime, napišite hashtag pahuljice u komentarima, znam da je to ime fanova od poznatog youtubera Iggy Playera, ali eto, meni se sviđa to ime. I danas radimo jedan poseban video koji se, drage moje pahuljice, zove 10 stvari o meni. Prva stvar, zovem se Leona, to verovatno poneko zna, ko me prati od početka, zato što mi se kanal zove Leona. Drugo, prezivam se Haliti, Leona Haliti. Ok. Treći, volim od slatka jesti sladoled, znači nenormalno, kad je ljeto, kad je puno vruće. Ja uzela bi neku čokoladu, obično, ali ja kada idem da kupim sebi nešto i kada je ljeto, ja odmah poletim, znači, u prodavnicu i kupim sebi sladoled. Znači, jako mi je loše kad zimi saznam, kad je ponovo dođe zima i nema više sladoleda. Ok, od sokova volim piti gusti sok. Bolje mi je nekako gusti sok da pijem nego onaj obični. Volim slušati Sasiju. Ako ne znate ko je Sasija, ukucajte Sasija i izbacit će vam puno njenih pjesama. Ona je pjevačica. Stavljala sam na svoj kanal Životna priča Sasija. Pogledajte taj video. Ako još niste, ostavit ću vam ime tog videa u opisu i ukucajte fino i pogledajte taj video. Znači, ona je reperica Sasija. I pogledajte još jedan video koji će isto biti samo ime kanala u opisu, ne znam staviti link, bit će samo ime kanala u opisu, kako se zove, video je o repu, nešto tako. Uglavnom idemo dalje. 6. Živim u zgradi, ne bi rađe živjela u zgradi da biram, nego živim u zgradi. 7. Najdraži praznik mi je Vaskrs, zabavno je, bojiš jaja i sa prijateljima onda tuca se, jedeš jaja i tako. Znači, za par dana punim 9 godina, tako da to će biti zabavno, snimat ću, slavit ću neđe rođendan i snimat ću, ne znam, hoću slavit, vidjet ćemo, ako budem slavila, snimat ću ljudi, znači u septembru, kao što sam, 9. u septembru, kao što sam rekla, mi je rođendan 6. septembra 2018, 6. septembra, 6.9. septembru mi je rođendan. 10. imam i papagaja i štiglića, bukvalno imam i papagaja i štiglića. Znači, imam papagaja koji toliko nenormalno kreće da ništa ne možeš da progovoriš radi njega. Kada snimam ovdje u kuhinji, možda se on čuje zato što je on na balkonu. On je na balkonu tamo i krešti, čuje se. A štiglić, ponekad kada ti nešto moraš, na primjer, na TV-u da pratiš ili da pričaš s nekim, štiglić tada nenormalno pjeva, nenormalno, znači toliko se čuje cijela soba, kako da kažem sad, ding-donga, eto, po ding-donga, to nema smisla. To nema smisla nikakvog. Ok, idemo dalje. Znači, rekla sam, Bruj čitava soba na njegov pjev, znači toliko je glasan. A kada mi želimo da on pjeva, on da piju kaže, znači da pi kaže. Neće ni da pi znači kaže.
Sorry. Ok, znači pahuljice, ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, znam da je, možda i nije toliko kratak. Ljudi, pahuljice, ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte i subscribe-te na moj kanal. Vidimo se!